دنباش تماشاوان هجا 39 سال سر پنگاوا بازدی طبقه 1984 در باس بو. اف پنگاو پشتی دهان سالال کردستان به دنگی اکی مرنه هبو. گلک سرهلدان کردا هاتن چاوساندان گلک پیشنگ کردا هاتن داروا کرن. د کردستان دا ایدی تکسی نوری بحث کردیت و کردستان بکره. لی د بازی طبقه دا به فرمانداری حواله عگید پنگاو اکنو پیواجو اکنو دست بکر. یکم جار پشتی آقا سال به دنگی و ترسه انیا فیشکای مرمیا یکم ده انیا فاشیزم دا لیخستن. اف پنگاو ده کردستان دا گلکی پیشکتن و گوهارتن بخارا آنینا. پنگاو اکی تانی لشگری نبو. دواره بیر و باوری دا. دواره ریخستن بونه دا گلک پیشکتن بخارا آنینا. شخا وکو روژا وجینه ته ناسین. یک جوی گوهارتن و پیشکتن کوبخار آنینا ایرو ریخستن بونا کل باکور روجلات سوری هایه. یک انجام ویجی حمله رزگار کرنا من بجیبو. من بجید بازی طبقه دا 2016 دا رزگار بو. اف 8 ساله سر رزگار کرنا من بجرا در باس بو. د من بجد دا 8 ساله دا گوهارتن چاوا چه بو. امی گشتی وی مجرا به حواله سلیمان احمد اندام انسیاتیو سوری یا آزادی رهبر عبدالله اوجلان و به بردفکا مجلس من بج ایلشگری حواله شروان درویش دست بکم خیرات نواد کن. سپاس. حواله سلیمان امش جمع واد دست بکن. بازی طبقه روژا وجینه چما وجین؟ راستی وکه پیشگوتنا ودای خویانی کرن ام د سردما پازده طبقه ده د چه مرحله ده پازده طبقه وکه گاف هاتا آویتن. راستی وقتی ام وگرن به وکه گوتی بحفظه خود بشونده ام میزنن بری پازده طبقه د ترکی و منطقه ده چی بو. راستی مثلا بری ویناکه امکارن بیجن جمداندنه که شورشگری دو جهان تویده چه بو بتایبت دروج هلاتا ناوینده امکارن بیجن هزن فاشیست د منطقه ده دگوتن ما اور حی شورشگری هندروی ملاتا ده ما چاو ساندیه و ما تیک بریه جوه که جی ام دمیزینن پشتی دا مزراندنا پارتیا کارکری کردستان ام هنگی دمیزینن او رحی شورشگری رحی آزاد خوازی زندید به انسانا ده فاشیزم ترکجی دربک لشکری امزانن ده هشته ده دربک لشکری هاتا جونتا فاشیست هاتا سر حکم دوی دربه ده جی خواستن چه انسانه کی رحکی شورشگری پیرا هیوین شورشگری پیرا ریخستن بن کسایت بن ده هندروی واده بکوشن ام دمزین دوی مرحله ده چی بو کسین ناوین مزن الخاکر بون بیرو باورین مزن جملات را دانه خویانی کرن اونوی ولو بکن ناوی پارتی و ناوی تشتی و که دوری راستیا خوابون جوه که جی تدمیزین او کسایت هانا که یان دهندروی زندانه ده تسلیم کتن خطا خیانت ده یان بازدان چون اروپا و اسمیله بو اما ام دمیزین دور ده امکارن بیشن کومک شورشگر راستی تمثیلا راستیا شورشگریت کرن به سر اساسه کی فکری و فلسفی که راست جه استراتیجی که راست دست بکرن انو کردستان بن دسته دوی آزاد ببی یعنی استراتیجیا تفکیر استراتیجی الجمع انسانی ما تخل قاندن بوی گوت نیره جوه که جی تدمیزینی همو تکتیکات خواه دشبو و استراتیجی را پیکانین برخوادانی که دهندروی زندان آمده ده دست پیکر بکاوای هردم مظلوم دوغان و بردوام کر حتی رجا ایرود امرالی ده جی بردوام دکه امتین دمیزینن اور حی شورشگری ای راستی ای ملیتانین اپوچی دهندروی خود تمثیل کرن بر سواوی گاوا پازده طبقه بو گاوا پازده طبقه عملی نمیزنن گاوک لشکری مجرد یعنی ان ولا چند عسکر هاتا کشتن یا چند هاتا بریندار کرن نه زمینه کی وی هاتا چه کرن سر اساس
فکر و فەلسەفەکە ڕاست سەر ئەساسێکی استراتیجیکە ڕاست هاتە ئاواکردن ji بۆ ئینسانی کوردرە. پشتی وێرەژی مەسەلا ئەم دمەیزێنن ئینسانی کورد دەرباس دکێ دەرباسی ڕۆژهڵاتان ناوین دەبێ ڕۆژا ئیرۆ دجیهانێدا ئە فکر و فەلسەفا استراتیجیا وێ تێ نیقاشکردن. ji vêyekê jî em dimeyzênin gava pazdehê tebaqê fîşeka dimêjiyê teslîmkariyê de bû yekemîn a diduwa dimêjiyê hêzên desthilatdar debûn êgo dixwestin îrada mileta biçewsênin. Ji vêyekê jî em dimeyzênin piştî pazdehê tebaqê em dibêjin roja vejînê ji ber însanekî Kurdî nû hata vejînkirin. Jiyaneke nû, tefkîreke nû, felsefeke nû got însan pêre garibê li ber xwe bidê. Garibê hemberî hemû zerf û merca li ber xwe bidê û serkeftinê bixwere bênê. Ne meselen însanekî teqlîdî em dimezên gava pazdehê tebaqê erê gaveke leşkerî bû bes milet nekirine dijminê Kurda. بله Ji vêyekê jî em dimezên gava pazdehê tebaqê roja vejînê ye, roja vejîna fikrên we. بله هەڤەلە شەروان ئەم تێن گەلوە جارێکەدن مەرحەبە ji bo min bijî bazî tebaqî de 2016 te rizgarkirin em girêdana wê ki derdikarin çê bikin gelo bazî tebaqê 1984 de nebe wê min bijî rizgar be îro li Bakur Rojhilatê Sûriye mumkin e aqa serkeftin hebe yek jê rizgarkirina min bijî. ها برگشتی سلام جبو میوانن و جبو وجی جبو حمود تماشاوانن و براسیلی یعنی کار بجن بلاد خارج بجن حتی مناسبات جبو بکن هم رزدار کرنا اونچه هم جبو بینگا با پانزای طبقه یا با ریو برای فرماندار نظم عدید بیکاتیه و رزدار کرنا ممجه حمله دست بیک رزدار کرنا ممجه یا کو دن ریو دریا فرماندار من بیسا دبلیرا بیکاتیه براسیلی روزن پیروزن تجای بودنه امکانات حرکت بیشتر جو که سرکفتنا کو 2016 داشتی بی و بنگاوا کو 84 داشتی بیش خا جهت ندارن دچه آری جهت ندارن امکان پیجن بنگاوا کو 84 داشتی بی بدر حوال عقیب پیگانیه شخاب دمه وقت گفتن جبو کله کردو به اب خطا بیتن بو میراث بو کله کرد پشتی ویجی وقتی میگونه وقتی بو میراث بو هم کله شریک کله روز جوته مابین هم کارن دو داره وقتی دو داره حتی روز ایرو حد مناسبت دکی تصادف که هر روز هفته داشت بکر شرم منجه هفته 5 روز در دوام کرد فضای تباغی لما کار بود داعش مشکل نداشت منجه در بخستا براستیجی وقتی کو قال بنا خودی اراده قال كان دست خب هفتگیرین البته افهد دست هفتگیرشتنا آنجی گهاشتنا و فکر که سانکار به بگوید کلمه کل سوری همو پیگاتین به یک ممجه کل کی دنگینه به مسئله کردی عربی و کردی و چرکزی و ترکمنی و همو هفترا کانه بن ده میراثش خراب بکنه اساس و سرویج گاواجی باویجن و ریو برای که چه بکن 7 سال تبی زحمتین مزن تبی حولدان دجمنان تبی دنگ شرعی کتب 7 سال سرکفتی که خواهیش داد امکان دیجن لوما دیجن به حد مناسبت گله خواهی گله می با کروجات سوری همه کسی کو ویر رحی و جنب داهشتن دایی وقت کتن بری ويبين قابش خا بجمن دقوت من أو أفجال كده بنبيتونه ل أو إشاك براستيجي هم للدجمن هم لأو كاسيبو خاصة بيجالي دخنا بنباتونا هم جي أو يكو بابا أو كرني حمام كوميسار كنا أبدانكو أب مناسبات ويا روجا كافيجيني روجا كوكو إنسان شيار بده وبه خود إرادة. أم كارن بين تواصلي كدر بس حتى رجع إيرو أبغى بنا خود إرادة دي كارن خبره بابن و بلانين فاشيستان بلانين داخل خيران بلانين إيكو تخازن ملتان بإرادة بكن بلانين وانتينش كيرانتن وإدي نتيجة خواطة دريج نتيجة أوبر فضانية دريج إدي قال إدي كاره دست كتير دست آخر. بله. هەڤەلە سلێمان
بازی طبق تنج بو کرده بو راستی ام دوی علی ده بنرخینن ام بازی طبقی بچوچک دکن بازی طبقی گوهرتنی مزن بخورا آنین مگو انسان دەستپێکێ دا ئینسانی کورد ئەو شخصیاکەتی زندی کرە خودی استراتیجیک وەختێ فکرێکی خودی استراتیجی تێ بەلافکردن هەموو مڵەت هەموو نەتەوە کەسێ تەکۆشینش بۆ ئازادی و دەموقراسیە تێ بکێ سوودجیە دیگرێ ji ber vê yekê jî em dimezênin gone gava pazdihê tebaxê bane ew tercema rastî ji ber xwedana Amedê re bane wê miletê Rojhilata Navîn wê rojnê gelekî reş wê jiyan kiribane ama ew tîpê şehîdegît û hevalên pê re danîn ê berxwedanê ji mileta hemû kare got tiştek li pêşiya îrada însan zehmet tune ye ew hêza Türk a got bi rengekî em bêjin çawa xurafî dihata pênasîn hêzeke herî qehreman e hêzeke herî xurt e bi sîlahê xwe bi teyarê xwe bi debabê xwe bi jimara xwe yanî kiribûne wek dibêje çawa bihek miletê Rojhilata Navîn pê bitirsênin wextê bi qehremanî hemberî derdikevê û pêngaveke wek pazdehê tebaxê tê avêtin miletê cîhanê tevsûd cê digirin dibêjin wallahî mustehîl tune ye ev hêza goduyemîn bû di NATO de di cîhanê de pêncemîn bû û dihata naskirin bi hêza xwe û milet pê dihatine yanî tehdîdkirin îro bi kulmek fîşek û çend qilêş qehreman nakarî bûn hemberî wan nakê vê berxwedana ha bikin vê yanî hêza gobnav û deng bişkênin bi milê moral de fe miletê cîhanê û bi taybet miletê Rojhilata Navîn sûda xwe jê girtin ji vê yekê jî em dimezênin Rojhilata Navîn de û di cîhanê de bi seda kesên şoreşger xwe li çirûska pazdehê tebaxê girtin berê xwedana Libnanê Akademiya Masûm Qorqemas şûn de mesela perwerda xwe dîtin berê xwedana Çiyayê Kurdistanê li ber xwedan hin ji wanakê şehîd ketin û hin ji wan jî heta roja îro jî belkî di hundirûyê şoreşê de û tecrûba xwe bi miletê cîhanê re jî hevber dikin fe ji vê yekê jî gavên dîrokî nabênin wek erê miletekê di nav miletekî de tê avêtin bes dibe mîrasê miletê cîhanê çawa mesela em mezênin îro tekuşîna Kurd û Ereba û Suryan îro Bakur Rojhilat Sûriyeyê yek ji mînakê wî ye wek gotî mesela em mezênin di gone mîrasekî însanî bana tecrûba ma a Bakurê Sûrî a got herî balkêş e ji cîhanê tevî re got hemû hêzên desthilatdar digotin wê Bakurê Sûrî cihê got Kurd tê de zêde wê bibine golê xwînê em dimezênin tersê wê ji ber serbingeheke rast serbingeheke berxwedanî û qehremanî hat avakirin bû mêrgek ji bo biratiya gela û însaniyet û wekhevî û demokrasiyetê de yadî jî meselen em mezênin tiştê pazdehê tebaxê bi xwe re anîn tiştekî nûjen ji cîhanê re jina azadî şoreşger em mezênin di dinyayê tevî de berî şoreşa azadiyê Kurdistanê de taybet piştî pêngava pazdehê tebaxê de şoreş di cîhanê tevî de rengekî eskerî dibirin û rengekî zilam distan yanî tek tek jin di cîhanê de şoreşa de bûne bi nav û deng belkî nehatine wek pêşeng jî nehatine kirin ama em dimezênin tiştê pêngava pazdehê tebaxê bi xwe re anî me got استراتیجیا rast a însan da pêş yek jê jî pêşxistina jina şoreşger
ويا ام دمزين ايرو بيشنگيا شورش باكوري سوري وروجافاي كردستاني دتكي جنا آزاده يا گسر اساسي راست هاتی آواکرنج فکر و فلسفه که راست استراتیجی که راست وکه گوتی هیزا خواستاندیه جواره جی ام نها ایرو بکوین جمارا ناوین بونه ناو نشان جی انسان را و شورشگریه را دناو جنا کرده بلکه بروژا جی بیجن ام نکاربن اكيد ناو جوانا كي جبير جي بكن فجوي كي جي بينغافا بازده تباغي سر اساسي وكهفي وچاندا اخلاقي جوا كي رفقرات فجوي كي جي اف چاندا اخلاق وچاندا سر اساسي ازاديه راستيه ازاديه تمثيل بكي وكهفيا دهندروي جاني دا بدي پیش بو میراثکیش همو ملت جهانی را نه مثلا بیشن روشلاتا ناوینده بلکه بیادما که یعنی داویام هابوری ده کنگره کولومبیا هاتا چکرن اف کنگره هانا که عینی پروژه ریبر اپو نقاش دکن مسئله نتوا ديمقراط آزادیا جنه مسئله پارستنا ایکولوژیا یعنی اف نرخی هانا که همو گو نه گاوا پازده تباغی بانا بلكي إيرو أمازن باكوري سوري دا وأفقا بيشكتني هناك نبن تحمو آليادا بل هفله شروان 7 ساله من بجهاتي رزگار کرن دوی 7 ساله دا گوهرتنین چاواد من بجهده چه بون واری سیاسی دا واری رخصنی دا واری لشگری دا يعني 7 ساله دا من بج الكدري بون هال كدري نهار بري 7 ساله خاصة دمانه فرماندار وشيء فيصل أبلينا وقت ما في مقابة رجال كنا مجاهدان كريه وإذا ما مجها صدق دابو من الدفاع ما هو بين من بين نمونك جسوريا بتشوك نمونك باكور رجال بسوريا بتشوك جبركم ببيجهاتين وحركة زانين من بيجي عرب كورد تركمان شركات ديلا جيان دكن دو إذا ما دفع أوصوزات دابو تشتي حصلة هي جاي قلت لك وصار جدار بشطة جري البيجن تبي قال لك زحمتي هبون قال لك أستنجي هبون جالي كده هم دولة تركوا قفل وإيرشين وحتى نهاجي نساكين أنا جالي كده جي رجيم وقالي كرد وخدمة أوي هولداني بيجي نساكين أنا هم جي شينين داعش جي هولداني وان هبون تبي بد زحمتي أنا تبي كو شرط ومرجين كسوري تباهي ده در واسطة ل پروسیجی اب 7 ساله که من پی خواهیستنه وقتی که پیش خواهد نرن برگی ادیجم یعنی بگم نه وقتا بیشتر کام خواسته کامه کام گشت کنی که هیوی ما بگی بسا بیتر بونجی ل الجور شرط مرجين هاي الجور زحمتين وهي دبا 7 ساله بمش سركب در باس بيه هم جالي ابوري ومش قالك بيش كده جاري ابا كرنا باجير وفرحونا باجير قالك فرحويا هم جالي صناعي هم جالي جياني هم جالي أولى كاري يعني أولى بنا من مجدا دفاع أريانا دقيش تحت حمل خبرنا ترى مازال عرضنا كرنا نهاد جمعنا الوقت قدام دخل نشتري جالي رشكري نكون بنودنا هولداني وانا تشيك ما فتنا هولداني وان كو لسر هناك زحمتين كو تشيل بس بلايدن خاصة هناك ناقوكين عرقي نمبر ملاذا دربخن نمبر 10 دربخن هولداني دجمن إيدين تشيبون ليه خلقي من مجي قربوا خراب هبدرا حمو بيجاتين ويري بري خايس بيدعلون بكن وأبري بري حتى أصلا جلكي باش هم خدمتها فيش بقي همجي أصلا خباطي أصلا هبقرتنا قالهم أصلا هبدرا خاركرن تجربة كي كرباش تكتب كيشة دفاع اليادا مقارن بين دفاع حفصة رضا قابل مرتنها ناديتن هم نجي من بيجي هيكو أو قصفنا بري جدار بدو يجي خاصنا ورن ترمي بكو أو لابون هي كار هي شغل هي دفاع اليادا قشتي هي أفضل علي جياني يعني دالي سبيك دا ودالي سياسي دا لا مجاري عسكري دم بيجي هيكو تنام مقارن بيجي بركو معسكرنا مقارن كارفين بهتر ترافيكن بركو جروجا كمان من بيجي كار كريه جديدي دولة تفهم كده أدوات إنخاب دست هنا كانوا خاكب فرمي أو كده جرب بسيط وقت ترسينه رمال
هناك برجع از البداره في برسبكم هذول الشرفان يعني قال لك هرمش داعش هاتا رزقار كرن فقط دولة ترك تايبات بشتي من بج هاتا رزقار كرن يكسر داگر كريا سوري كر اف چما بوسا بيكات يعني قال لك باجا بريا من بج هاتا رزقار كرن من جهة استراتيجي وجود داعش أنا حركة ظن رياض شنو هاتنا داعش وجود جيهاني وهاتنا داعش من بج وقت كذا هاتنا من ناوي يقربون لندن أبشوف أو قصيك كثين هذه يعني داعشيا هنا يدرب هاتنا من بجيبون يعني دولة ترك كان يكون من بجرد كاربو إذا فهم كده دست داعش اللي كاره كيلاني خبري كبني أب قال بحبدي كردي أب هذا كوتشيبي أب بروجي ديمقراطيك إيكو بافكور جاد شوية ده فيش كده فهم كده بريد خاصة دستي هنا جروبي أرتش آزاد في مصلحات يعني بشتغل جواد النصر فضاوي داعش خاصة كيلاني خبريش بخير جيبوك فان بإرادة وملاتي بشتينات ملاتي داخل بكي ملاتي دخل دستي بكي جريداي خاين دست الضريح خسر ملاتي شيء كده بماشينه ديكو كاتنا داعش شكستنا داعش ايام من بجي فهم كر قريت هناك اللي بخا فرمي كتا الدوري دويدا ما حطنا قفنا سكين لوما ابن رصيد في انا بني دابون يعني بري كان بينغا بدس بيجن حولان دوله تركب خاصه اصلا بكي نفس داعش بدايه بكابه خاصه اصلا بكي له النتيجه خبطن حوالين ما فرماندارية جشتية قصدية وحتى كولاسيون نبنا ثوي جبين لهوليرة جيبون جبين لإنجر لقيت جيبون دولة تتركنا تشار مكروب بجوار كتريكو أصلاً جاء شيء بكيف بيشوي نما بو بيش ديوش خفر مي كتبه داري ما عم بود أنا زانو بني داون أبقى فناج من ندرو من بعد رجع كمان بيجرد قارك حتى إنها هرتم الخطة جبهة دنجت توبا أبو هرتم جهنا بلا فلات هرتم كشفي وان دقريون يعني بدأوا إذا أصلا جفارنا إذا تلقوا يدي ملاتي نرجع بخاف أكيد دوت دو أبغان من بجد خونا فاضل بالنسبة لي يبغى بحث من بجد كي يعني من بجد يشتري في أصله لو ما الهمبر بقى فانا يجبوك أمكار من بعد سكفتيانا بفاري يجبوك أبغى فضانية كوهاتي شيء كرن واقع رمانية كوهاتي شيء كده من بجد غاربية وأبغى لا بحث صار حتى في أصلين خبرة كم ذكر كرجو وقت مجلس أمم الأشجاري شخص من سيستم خايف فرودة فيش بسيه ما تقاربوا هذين خاط حتى أصلك في الباش فرودة بكن شخص هذا ما مجلس الأشجاري شربانة شيء في سلام ليلة شربانة حتى نرى جد حركة زانية وقت كل دلسوزي وجريدانا سوزا شهيدا وقت كل فيصل ليلة تقول هذا داعش نتكلم وبشويتنا براستيج شربانة هري داوي جباوه ده خبشني من مجد طبقة رقة حتى باوه شربانة هري داوي إيش باوه ده بتشيوني شكستنا داعش شربانة شيء فيصل ليلة بون يعني هذا ما الأشجاري إذا كبيرة جيات دليل دم ده تبع حفصارة هم سيستم خايف فارستنه هم شيء كيش رستنا سيستم خايف الأشجاري شد فردين ده الأشجاري ده هم عالي ديسبلين ده هم عالي ريختن كنا هي ده جوازي ده تر سر أساسي شرقة شور الأشجاري بينجح شيء كرن سيستم خايف فارستنه شيء كرن وكيلاكا قال لي ممجيب عشرين ممجيب بلاد ممجيب ساكنة وان كيلاكا هي الأشجاري ويا أساس لسه أساسي جام كارن بيجن حصل عليك مرة ما دربس كريم حصل على سركتي دربس بون ل تبي تحمل زحمة تيجي بربون أصلا تيجي بربون ل مع سركتي دربس كر لسربي تجربة عم بورن أما كيلان داغ كرر إذا ما بيش تبيش كيرن فأما لا يقيبه برخدانية كوتشي بيان بله أول سليمان أجر كو أم المنبج يعني حفظ صلاتي رزقار كرن جبو باكور روجلات سوريا بروژه ریوبریا خاصر رونشکاندنا وی رزگار کردن من بجی واتای کی چاوا هی راستی من بج و حمو هرمن دی راستیا فکر و فلسفه نتوا ديمقراط براتيا قلا تي ترسيخ كرن تيدا من بج بلكي بريس شرفانجي داخل يعني كرن من بج نمونك ج سوريا بچوكا تتيد من بج ده حمو ملات حمو نتوا بهفرة جيان دكن نا سر أساسي بينغافكا شورشگري سر استراتيجيك راست خاطبة آوا كرن أو استراتيجيا نتوا ديمقراط براتيا قلا أقو ملاتا
الهف كوم دكي بهفرة جيانا هفبش خورد دكي ومن بيج بلكي جهيجو هر كسي جيرت خست جهي هري خوين تيدا وري رجاندن جبر الجور أمن بيجي جنيزيك فناس كانوا زيارات ما قالك جرشمونا موزايكا پر زنجيل تيدا هاي جملاتا ج عشائر ج مثلا كسي اولدار ج نتوا مثلا بيجن كرد بن ولا عرب بن ولا ملاطين ديد بن شركاس هر كس تيدا بهفرة دجي وقتين نسر اساسا كي راست بانا ودبن سيوانا نتوا ديمقراط دبانا لفيدي وجهي جوهري دجمن كاري باب إرادة ملات بليزه وملات همبري هف بشغليني جبر في كيجي أم دميزينن وكا وداي خياني كرن بشتي رزقار كرنا من بج جداعشي تيك چونا بروجا تركي د باكوري سوري ده ترك ديريك ويجا كتا شرده جبر همو هزين دستهلاتدار هزين ناخوازن آرامي جهري ميراوري ناخوازن ملت هفدو قبول بكن دخوازن تمي ملت همبري هفد الشر دبن نقبول كرنك هبي شركي نافخوي هبي جبو چه جبو تمي الملت خوا لوا هزين دستهلاتدار هزين خودي سلاح و امكانات عسكري خوا بگرن جبر اما زينن فكره ريفابريا خسر اگو سر اساس هاتي اواكرن نتوا ديمقراط بو ام دميزينن منبج و اب باجارن ولو پر زنجيل برنگي خو بونا نمونك جبو جيانا هف بشره جبو قبول كرنا هفره جبو پیش خستنا خدمتي انساني تحمو آلية ده اما زند آلية خدمت وزاري ده بند آلية تندرستي ده من بج امن كار موسى بج من بج بو ميناك ك ارينيش بو هرم عندنا مثلا طبقه راقه ديرازور اف حمي باجان كوبشتي من بجهاتني رزقار كرم اگر قال عرب تايبت او ميناك موديل باش ندي تل من بج او باندورك تشاو بكره يعني من بج ري بيشا رزقار كنا في هرمج بنكر راستي يعني امي ازي هطبع سر ظاهري ما جبر مثلا نها طبقه اوجي ملات باجار كي بلكي نوجانا بر رنگ دوي ده جيانا اوجي تدميزيني باجاركي جانك باش تيدا تيكرن او باجارين دي مثلا مزين رقا دير الزور تايبات باغوز جيجو اخر كل هيداوي اي داعش ايجو خطيدا قرتي جو من بجناها تبارزگار كرن دولتا تركو چتيوي تخستن شورشا روجاوا بفتصينن يعني پر وكا قوتي كمبركي دورا ريفابريا خسر چيكن يكجي وي پارچه بكن پارچه بكن دبن دور پیچ آدا وي دور پیچ بكن و شورشا سوري يا دروجهاوای کردستان دا دست بکری و باکور سوری بهتری وی هم بیس کری دخستن دریا من بجرا در باس بن بخنقین اما تدمیزینه برزگار کرنا من بش تک چونا پروژا دولتا ترک بو اگو سوری تفی داگر بکی وقتی امازینن هریمن وکا باکور سوری بتایبت و روجاوا گو کتبا دسته دولتا ترک ده و ملي ابوري ده ملي هر تشتي ده و هيزك خوك قرتبانا جو درباسي سوري تفي بوبانا يعني ديسا او خونا عثمانيتي وگران دبانا اگو اردوغان هين سرجيان دكي فجوه كي جي رزگار کرنا من بچ تكچونا و خونا طورانيا عثماني بله هفالي شروان يعني وبحثي كر من بشتي كو هاتي روزگار کرن سيستم خا آوا کر ریوبریا خا آوا کر ل ایروجی و بحثی کر ایرش حتی نال سر باکر روزات سوریه سر من بجی تایبجی ایرش دوام دکن گفجی دوام کن ایرو خطرین سر من بجی چنه هم ایرشنج در ودا هم جهندر دا حوالدانن هیزن دجبر نها وقت كوصل بيش خد نرد خبرية دربش خواهي
وەکم گوتی 15 کیلومتر بۆ کوورێ من بژێ 15 کیلومتر دەولەتە ترک و چەتەی نوێ هەنە لە باشوورێ من بژێ 15 کیلومتر ڕژیمە باس هەیە يعني بقى حموها هەوڵدانی خۆیان دەشغولینن چاپکاری خۆیان دەخەبولدن بچینن چخاب ڕەنگ جەکدار هەم ماین چاندن هەم خواستنا چێکردن ئاڵۆزیان هەموو هەیە يعني جهدر داجي شخاوات بودي اگر اساس نراس لو قدن تنا اب رحه يكوني اگر كنت نبا ابقص بلاد قدر كلاك هفده وابقص اصلا در واسكرج حاجه زانه دم يكون در واسوينش خنك كاس خاصه تسديد ودر بخين خاصه سرنك يعني خاصه كان قال يعني هم حاجه زانه من باش بارچك سوريا كشتيه يعني زحمتين جياني زحمتين آبوری زحمتين سوری حموده هست تأثیر فرمان می‌جوری هست لیل اگر که مقارنه با هجای مقارنه تبدیل کو وقت زحمتی حموه نه لیل آستا زانه بونه آستا یک بونه هم عشرین هم درم جده هم بیگاتین بود هم درم جده بجین لکیلک مجلس رجگری لکیلک ریبری خواهی سپید لکیلک خواب خواسته کنندن اب آست ممجده گلکی پیشت خواه ممستجی بودی يعني دنا نجار هم ذنقينا هم بعشيرين ويا هم بيقاطين ويا هم برمشودين بري ويا يعني نحمل رنجي جيان المجدة هي جاية قلت ليش حركة زانين لما قوم حملة رزقار كنا مجدة اسمي بويا جروجا كور من مجهاتي رزقار كنا أو حملة سكرنا قال من مجج بوزارو كخوي قواتي أيوة رزقار كنا أو وين حتى نها بالكيشن هسا كلام تبزني ويدار بكذا طيب بتجي جنا من بيجي كانوا ودفع حفصة خيسوات بكرنا على من بيجي من بجاكو حركة خاص كوتي ده وصل رنج رش بده جيان كلنده براستيجي بالكيشة اول من بجواگو اول شروان واگوت هر کس حاضر من بجه رنگ رش او يعني سر من بجه فرض بك يروجي حسب قال لك هزال سر من بجه هي طيبت بشتي اف سي آلين استان يعني دولة تركا فاشيست روسيا ايران يعني پر كم جرا جوینه وی هر سه آلیا چی بیه و داگر کرنا من بجه ند روزه وی وانا دا بیه حسابی وانا سر من بجه چنه جبرگو حساب هینا بازار هینا دوام دکن عجبو هر سه آلیا من بجه گرینگه يعني من چهار دم 11 پر هم بو پروژه مالیو باسی مهمیه دم بجه هی هر کدانه لی مکتمن دایا مخون دایا 7 سال متکارکو ملت جرا بودن یک لآلی دینه دولت ترجیح زانه اگر من بجه بکه دست يعني قرب من بجه داگر بکش خواهد حلبت خی خطری او ریا که دولی حبود که بیم دستی بی خواهد من بجه هکی دالی بازرگانی دا چه هک خواهی بکنه هجمارا ملتی که لیتی رجیم جیان دکه هجمارا که مزنه آلانه که پر پره جوابی آلی داد آلی دینه جبو رجیما بحث کی کرد مهمه جبو قربه اوج بیجه کارم فکرم 10,000 بری 10,011 که بسر دکتر معدن آلان که دگریم من بجه دگریم من دست را داری آخای بری يعني او حمود دخبتن خوني وان حموها انا بازار يوان جي هردز بن ليه اجبركو برجواندي هر دو آليا البي داره ناقل جي هفته ليه بيجوات كارم بيجم نتن اجبركو برجواندي وانا اونا حاول دان كو بازارنا بكن او بازار يوان بسرناك هفن اجبركو جاوبكو سر مسيري ملتان هنا كاس طرف بازار بكن او ملتين کو سر وانته بازار کردن وقتی فوره زانه بوده داره و بازارنا فهمت که هر درد بخه بکن به و پیلانانا بشینه لدوی باوری نامه لسر من میگه پیلان داگر کردن پیلان فاشیستان پیلان ایگو خازن سوری بگه نوک بره و کو چاو دست داره بس پیلان وان همو سر زانبونا بی ملتی و پیلانا زانه کلاک مجلس خواهی لشکری کلاک خواهی رگبری خواهی سیویل او اداره بشی رگبری کجوی چی وی بخوا آوا کریه بکنه بیا پیلانا همون بشکینه دوی آلی داد آستا حاضری ما آستا و چی بوی زانبونا کو تگشتی و از باورم جی ملتی ممجیجی همون ملتی با کروجات شوی جلسی زانه ایدی لیستوکین دجمنان ایکو برای خواست هم ملتان برده هفته عشیران برده هفته ناکوکیان چیبکه تر اساسی دین لیستوکا چیبکه سر اساسی قومیت لیستوکا چیبکه ایدی ملت مباط سنه همو درباس کرنه و پیر بیه لو ما قولای ایدیم پیلانسر ملتی را درباس نابن
ام ملت خود باورن گشتی به راسته و بیزانه بونه همانجی حاضرین ما تدبیر ما کوچی بونی سیستم ما پاراستن کوچی بونی لکه لکه ملت ما کفیل کو اف بازاران و اف پیلانان همو بشکینی. بله حوالی سلیمان یعنی د پینگا و بازی طبقه دا یک نرخن و انجام گرینگ درکتنی خواه پاراستن پیش خستن شهر گلی شورشگری واجی خواندی بازی طبقه نتنه به حوالا بو گندی نوی حریمه ارویجی گلک دستک و آلیکاری دان ایرو بو باکور روجلات سوریه بو من بجیجی بو تبعی حریم ما که هر روز ایریش سرهی و قفل سرهی پیوستی ما ایرو به رح بازی طبقه چقاس هيا بشهر گلی شورشگری؟ راستی ام دسپیکا شورشا روجاوا بین بیرا خوا گو نه او رحی پازده تباغی بانا نه او بنگها راست بانا و اف گاوه هانا که نهات با آویتن جبر وک امزانن نو آواکرن بو آواکرن که نو بو جهزی را تحمو آلیا داد ملی لوجستیک داد ملی سلاح داد ملی گنج تبلو کرنا گنجا داش حمو آلیا دا بس او هسته شری گلی شورشگری ایگو بری ملت روجاوا جدبستانا پازده تباغی و فکر و فلسفاری بر آبو گرتبو مدميزان حمو جنج حمو دايك باف حمو مالبات حمو عشير تفلو بنگاوا خو پاراستني دبو جدس بيكي شپاراستنا کولانا و تاخا و گندا حتى گهشتا پاراستن و شر جبور رزگار کرنش شکومن چتا جبهة النصرة دسبيكي وجروبين دي حتى جهشت شري هري جران همبري داعش تبيرام الدسبيكا شورش ده جلك مالباطا بروجانا دايك جن تفدقهان هفدو خوارن جبو شرفانا را چه دكرن جوي التزام ماها جوي رحي هانا كي چه قاسي مثلا تكاري بيجي خو پاراستن هانا ديمان دايك نالگل مهانا زاروکی و گودهاتن وقتی دی چون رختی و جانا تزانه مسئله شر ده تشتیلو ده رختن دورنجی قطعی بن او رخت ددروتن و جرجوری و تشتیواد و گران رختی و جبو زاروکی وانا که هر نجبه وقتی زاروک ببینه دایی که اوی رختی وی ددروی رختی وی راست دکه او زاروکه ها او شروانی ها او شورشگری ها و پشتاخو ندیدش من و شهادت برحكي پر مزن و پیشوازی بکی ما دید بدها جروج ناجی دگها ما بدها شهید اوغرد کرد او شهید هانا که بتلیلی دایکا دهاتنا اوغر کرن براشتنا جنازتا جالیه دیو باوا و کالکو پیرکاره دهاتنا راشتن و اوغر کرن افرحی هانا که راسی گو نگاوا پازده تباغی بانا نه دبستانا پازده تباغی بانا آگو انسان کرد زندی کر و حتی کاربه تأصیل خواه الدردوری خواه بکی و منی کاری بانا ام دو کولانا جی اقام شلو يعني ايه چه باجاري روجاوای كردستاني ام بپاريزن بس او فكر و فلسفه خو پاراستني نا ايريش او فكر و فلسفه هناكي هشت انسان ما هركس جزاروكا حفت صالي حتى كالي حفتي صالي ببي شورش جرك قاربي لغور امكانو درفتي خو بپاريزي تی بیرام وقتی نو ملی هولی و ایرو چه خواستن حوال سلیمان یعنی ایرو قصده هی یپگ هی و یپجه هی گلک یعنی قوتک مزن هی فقط تیردگی لگرک گل جد نوی پاراستن خواب پاراستن و پاراستن نرخیم بی شورشی دا جی خواب بگره ذاتا قصده
YPG YPG أسايش هزين جوهري همو هزين ماي عسكري زاروكي في قالينا جفي قالينا بس إيرو هركس جيتي خستن بأركي خرابي جبر أتمي أم جرك ناس بكن باراستن مافا بري أركبي جبر دي جيهان التويدة كيج ما في خو باراستن تي دور خستن كسيت كوي خاينتيا جراندا بشتي جزاي خوي درباس دكي جمافي مدني وعسكري تي قد كرن فجرك ام بفي فلسفي نزيكي خو باراستني ببن وقتي ت دادگه روجافا حكم المنابريا هكذا كيما بفيل خمازيني حكم لي نخات يبرين ان ولا تما في وي باراستني نينا جرك في ما في خو بيك بيني جبر مافا جبر قوتل ما في خو خودي درنا كوي گوش دستيتا شوت نما كاري وگريني فجوي كي باراستن وشري قالي شورشگر مافا بري اركبي فجوي كي هر انسان كيما هر مولاتي هر جنك دايكك زاروكك اف ما في وايا جرك ما في خو خودي در كفن جبر بذي ما في قريب خو همبري داعش بباريزن اما زين جيهان تف كتبوا قمانا دا لبرهزا داعش بس بفكر وفلسفة شري قالي شورشگر ملاتي روجافا داعش تكبرن ومناطقين ديجي ريزگار كرن بله هفله شروان وقتا ما برنامه از پرسخای داویج و بکم 7 سال در بس بون نهون در بس سال 8 بون رزگار کرنا من بجه دم پیش جبو پیش خستنا خا پاراستنه کور کرنا وی خباتن پاراستنه کارو خبات وای چاوبن انها خب او خبطه من بري 7 سال دست بكري حتى داوي بدوام بكي حتى ان نجيجن ولدك آزاد وملتي متى آزاد بجي البته ده خبطه ما خبراسن دوام به حتى وده ميجي ده خبراسن بدوام به بركو بحث آزادی بکی گرگ کاری ده خبراسن هبل طالما تنكوري خبري تنكوري بيجي على آزاد جوب أبارات آزاد بيجي وملتا بيجي على آزاد بون حتى بتذكر كان بيجي سركفتني خا ده شاهية صار بقى يدار فرماندار مجلس مجلسكري او صوت يدار نتنه يجبو خبراستنه بهم برای دشان به هودانی ما هب بوك ام آخا خواهی داگر کدیش رزگار بکن سرده آستیجی به خواتي ما بردوام بکن يعني حطاني آخا كمان داگر کدی هي به اب خواتي ما بردوام بکن و پیش بکن لا ام قارن غير سوزين ملاتي خاطر تبي جافي كوتينا كده تبي آستانگین کو ہے تحدیات کو ہے ام گیدیم گفت ایدیم سیستم های پاراستن گشتی آستا که باش اگر کودش من کیت به برای به ایرشی بی گلی بکه البته ام کارن به سوزه پلت خاطر به برخدانی ما لایقی برخدانی کو بی گلی کردی به لایقی هرسو هیوین بی گلی بی برکو بی گلی حتی آنها تشتغل هذا خاصة كرن أم جدارو كذي قرينا أم لايقي ما بتخدمني أكو شيء بني لايقة شيء يكون حتى بالرأي لو أموينا ما لايقي هذه المواد بنجي تبيض تقوماني مانينا برخدمني ما بيصير دي أساسية لا أم ده جزء خواطة ما بهاي بعدهم كه هم جالي پیش خستنا سیستم پاراستنه هم پیش خستنا رخستنا عسکری پیش خستنا پرورده شهروان کومنتانان دو آلت خواتم تجاری آستانگی نکنی تجاری جو آلت مرانه وستنه ده خواتم محبت دام به لا جبوك سركفت مسوكر به وكم مستقبلي يستحكس وابكي خرابه ام ده بوري داناي برای کسی حبت به ارکه يعني خلنا ده يباش بتامي بيت لو خلنا ده يباش لا ام جرجه هين نيزي هبن هبكرتنا ما هين زيادة تربه بيخاتين منطقه كاربن هين سيستم خيري ببريكش بخم زحمتين کو هي كيماسين کو قدم پوری رچی ہوئی انسان لے وغیرہ جبر کو براستیجی افضل هجايا ويسان جبر و برف تضحيه بك
دەستکەفتیم کورد با ساڵادا چی بوونی نەدەستکەفتنی هەندێکن لەو ماخەباتەکە هین مەستر گەرەگەش بوو ئەم بگیژن ئاسا سەرکەفتنێش بوو کە بگیژن سەرکەفتنێژی گەرەگە هەموو هەفتەرە بە ئەرکە خۆڕابن هەموو هەفتەرە کارێخوا بکەن ji ber ku serkeftinîya me giştane û welatê ku em ava bikin em tê de azad bijîn erka me giştane wekû hemiyane wekû got jî ji bona ku em karin min bêjin em azadin gerek sîstema me parastinê بردفکê meclisa min bicê leşkerî hevalê şervan derwîş em spasiya we dikin. Endamê înisiyatîva Sûriyê ya Azadiya Rêber Abdallah Öcalan hevalê Slêman Ehmed em spasî we jî dikin. سپاس باش Belê temaşevan hêja bi vî awê em giştine bernameyê dawiya bernameyê xwe şev baş.